ngiyaphinda njalo amazwi athi kungafakwa idate lemvuselelo. Kuyabe kuyisifiso nesicelo esiya kuNkulunkulu. Wabona lelo date lifika kungelanto ekwanisile ukulivala, inkosi ivumile. Amen. Sezona ngempazalwane. Amen. Ungabona kumiswa idate kuyabe kuyisifiso lomthandazo ukuthi mhla ka-17 no-18 no-19 siye kuthana endaweni ethile. Ziningi izinto ezingenzakala lelo langa liphuthe. Ungabona lifika inkosi ivumile. Amen. Njalo ivume inesizathu. Amen. uNkulunkulu makasisize kule imini bathandekayo isenzele kahle. Ukubuthana ngendaba zenkosi lapho kuhle sijabula kodwa singakhohlwa ukuthi singabadlulayo lapha emhlabeni. Sijabule sithokoze kodwa singakhohlwa ukuthi lapha emhlabeni siyadlula. Nxa singabuthana kanje ngendaba esizwileyo, uJesu wakhuluma amazwi wathi yena funani uqala umbuso kaThixo. Lezwa bazalwane. Amen. Asomazwi amancane lawo. Ngamazwi kumele ukuthi ungakayi esikolo. Ungakayi esikolo udinga umbuso kaThixo. Amen. Ungakathathi udinga umbuso kaThixo. Amen. Ungakayi emsebenzini udinga umbuso kaThixo. Amen. uJesu wasedlula wathi ngokuba ezinye izinto esizifunayo nxa simtholile umbuso kaNkulunkulu ziza kwengezelelwa kithina. Amen. Ngoba ungahamba esikolo mhlawumbe uzuza umsebenzi mhlawumbe uthathe ungakatholi uJesu, i-disaster kuphela. I-divorce kuphela. Yikho ke ivesi lelo silithathe silibambe kuhle ukuthi sifune uqala umbuso kaThixo. Hawu ngemuva kwalokho sesingajabula senze sikwenzayo kodwa sikwazi ukuthi indaba zethu lezulu sezilungile. Indaba zethu lezulu sezilungile. Siyabonga-ke sidlula-ke lapha esihlongweni esivule umhlangano obala ngokushesha asibalele. Obala ngokushesha lapha kuJohane asibalele asifundele ngokushesha ukuze njengoba kuzewa leyinkonzo ngemva kwala inkonzo sikubambe konke ukwane endaweni eyi-1. Senzeni ngokushesha sibambe inkonzo zombili leza landela masinyane eyaphakathi komuzi nayo ithole ithuba. Khona usefike kuJohn 3 verse 1. Verse 1. Kwakukhona umuntu kubaFarisi igama lakhe uNikodimo induna yabaJuda. 2. Lowo weza kuJesu ebusuku wathi kuye, Rabbi, siyazi ukuba ungumfundisi ovela kuThixo. Akukho umuntu ongazenza lezi zibonakaliso ozenzayo uThixo engenayo. 3. uJesu waphendula wathi kuye, Ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngokwaphezulu angebone umbuso kaThixo. Siyabonga kahle. Liyayithi indaba uverse 3 lapha eyesungula umhlangano. Liyasizwa isifungo esilapha. Alapha kulapho ongalabhela khona. Akulanduna engakulwela phambi kwaJehova. Ungavele wenze iphutha. Nazi into oba mistake. Ayikho imistake kuphela kodwa i-great mistake. Umuntu akade libele emhlabeni wasehluleka ubana adinga uNkulunkulu azalwe ngokuthi. Ngoba umhlaba lo unezinto eziningi ezenzakalayo. Waselinywa inyoka kumbe wenze accident kumbe wafa ngalubuhlobo. Wasesiya emalangabini omlilo. Lo muntu wenze i-great mistake enkulu kakhulu. Omunye umfundisi wathi eyichasisa ngolimi lwabamhlophe lapha kuthiwa yumasi mbalo lesikhiwa lapha sincedela ababatsha lapha. Basebegcwele kakhulu emhlabeni. There was a man of the Pharisees. Liphakamise ilizwi ngalifunda abantu bazwe ngale khoneni. There was a man of the Pharisees. Ngifuna verse 3. Verse 3. Jesus answered unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Amen. Omunye umfundisi wathi leli verse leli kusho ukuthi kawuncengwa. Lezo. Ngesona kuthiwa awukumbiri. Ayibani besicela amathi konke amlogala. Lapha kuthiwa kulamuntu oncengwayo noma ngisebhuku noma induna noma upresident noma umfundisi. Kancengwa ukuthi sicela lizalo ngokuthi siyalincenga sicela uzalo ngokuthi. You must be born again. Amen.
Liyezwa leli isikhiwo. Iba lithi must kuthi awucelwa, awuncengwa. Into kumele uyenze ngenkani ufuna ungafuni. Nawe izinto enjalo. Awucelwa. Singafaka isitshwala laphana uyalukudla. Wabona abantu bekhala. Wabona abantu bekhala besinana uyalukudla. Asoze kube lo muntu okhala akafuni ukudla kithi. But lapha uyakhala ngakutshela ukuthi inkonzo lezi zithandazelwa njani ngabantu. Abantu bavuka ngo-3, bavuka ngo-4. Besithi nana uNkulunkulu nxa kukhona umuntu ongakazalwa ngokuthi. Mhlawumbe thina singabantu siyakhuluma asizwakali. Liyezwa yini? Asiyakhuluma singabantu asinjani? Asizwakali. Kodwa uNkulunkulu siyancenga umoya oyingcwele. Onguye ukuthi nxa kuhlatshelwa noma kuthunyayelwa ahambe enhliziyweni yendoda engakazalwa ngokutsha. Indoda ihlezi phansi ibone ibhanti lempilo yayo elonakeleyo. Yes, impilo yakhe onakeleyo selokhu wafika lapha emhlabeni. Izinyembezi zihlengezele. Akula muntu lo mfundisi noku eloquent speaker ongakwenza usukume laphana uzothethelwa izolo. Kodwa umoya oyingcwele. Indoda leka ibuyala ngenxa yokuthi wakulo eloquent speaker. That was the Holy Spirit conviction. Yabehlula ukuthi aqhubeke lebandla lakhe. Ngalokho ayekuzwile ayekubona ukuthi Jesu ekwenza. Wabehlula uNicodemus ukuthi adlulele phambili ngumfundisi. Ubona into yamahala naleyo. Undoda lana wathi lanasi abayibahleka ngaye bamenza isiwula bamenza njani nxa ukhulunywa ngoNicodemus. Nakhe uzwisise kulalo. But this is a man among men. Neyodwa indoda emadodeni. Namhla nxa wadinga siwudingisise kuhle emabhukwini asezulwini. Mina ngiyakholwa ukuthi indoda le ikhona ezulwini. Ngiyakholwa indoda le ikhona ezulwini. Yathi noma ngingumfundisi noma kuhloniphisa mina ngiyasuka ngiye kuJesu. Into ezakalayo nxa kujulayela. Ungathi uhlezi lapha uyeke ukuzibona ukuthi ungumoni nomonikazi. Singaze sibizele isiguqo khona lapha. Akulanto ezakwenzakala. Yezwa indoda sikhuluma ngevangeli. Okungasindiswa umuntu ngenxa yokuthi ngithunyelwe umuntu wezwa. Kodwa okwenzakala imihlolo uNkulunkulu ekhuluma nomuntu kube nomama kube lensizwa engumonikazi. Uyabo ehlezi khona abona ibhanti lempilo yakhe elonakeleyo selokhu wafika emhlabeni. Umbone ekhuluma izinyembezi noma indoda eyaziwayo esigabeni. Ngoba ukwaziwa kwakho lokuba indoda wakho esigabeni nxa ungazalwa ngokutsha useless mhlobo wakhe. That is totally useless. I'm not regretting to use that word. Ngichukuthi nxa ungazalwanga ngokutsha ulapha emhlabeni uyenze iphutha elikhulu. Umhlaba lo wasomhlaba olungileyo abantu bayadlula. Yikho ke asasi kungenzakala kungabi khona ongazalwa ngokutsha. Amen. Siyabonga. Ngamafitshane sifuna ukukhangela ukwenzakala ezulwini emuntwini osezile ngokutsha. Zalinika isihloko akitsho. Sifuna ukukhangela ngamafitshane okwenziwa lizulu emuntwini osezile ngokutsha. Sibambe kuhle khona lapha ngitsho. Awuphelele kuphela ukuthi ubuye lapha wathi sensindisi wahamba. Kunomsebenzi omkhulu wenziwa lizulu lapha. Kunomsebenzi owenziwa ngoba kuzalwa ngokutsha lapha kunendaba enkulu esiyizwileyo lapha. Akuna mfundisi osondelayo. Nxa abafundisi besincedisa bethandaza abathi ukuthi bayasisindisa, abathi ukuthi bayasithethelela izulu. Babe benomthwalo nesifiso ngoba kulisona namadimoni lemimoya emibi. Nathi nxa sisezinkonzweni kubona abayebabelele, abayebezamula, abayebesenza imimoya yamadimoni yonke nale ezakuvalela abantu ukuthi bengezwa lokho okukhulunywa nguNkulunkulu. Bayekufa njengamahubo, bafe njengempukane, bafe bengazwazwa ngumusa kaNkulunkulu. Yikho-ke omunye nomunye akazwisise ukubana nxa kukhulunywa indaba okuzwa hayi ndoda mina ngiyayithanda le. Ubona kanti wafika waya ebandleni lakhe wavalelisa. Ubona wathola isikhathi sona leso. Bazamaphinde abuyele ebandleni lakhe wathi hayi mina bakithi libona linje. Ngoba ibandla lemlandela lali likhulu kakhulu. Induna yabaJuda. Ngoba ama-1,000 nama-1,000 ababemlandela khona lapho. Nxa wayejumayela engayisiyo sizwile ekuseni. Wonke abajumayeza babesiyegeli. Ukuthi Jesu uyambuza. Nicodemus, umfundisi phela. Awuyazi indaba ukuzalwa ngokutsha. Ujumayela ungazalwa ngokutsha. Nicodemus, kuyasesabisa lokho. Ujumayeza abantu abangu-1 million ungazalwa ngokutsha. Baya ngapha abantu bonke bona lapho.
asondaba ukudlala nale ngengabala enye indathana encane isithi yona ngolimi lwabamhlophe a Scottish deacon finds salvation. Ladies and gentlemen, a Scottish deacon finds salvation. Umama kade umdikonikazi kwelinye isonto okanye inyanga emthile wahlangana nevangeli wabona ukuthi kasindiswa. Bese bathi hayi mina phela umdikoni badikona zakalisa mhlawumbe wahamba wathi ukuthi Jesu wasindiswa. Ubone ngani naso ufika ngale babuza bathi mdikoni kuya ngapha mfundisi kuya ngapha ubona kulo mdlalo nedrama ezinjalo ngale ezulwini. Bazalwane uNkulunkulu makasisize siyazi abantu bakaNkulunkulu bayathandazela sifuna ukukhangela ngamafishane okwenziwa lizulu nxa umuntu esenzele ngokuthi asambeni lapha khona lapha kuJohane sizwe uverse 11 afunda umuntu lemike ngicela ufunda umuntu lemike uweze ukuthi kuzwakale kuhle kuhle ngiqinisile ngithi kuwe John 1 verse 11 sorry bapho ansamnika ngithatha John 1 emva nje khona lapho verse 11 wenza okwakhe kepha abakhe abamangelanga 12 kodwa labo abamangela wabanika amandla okuba babe abantwana bakaThixo labo abakholwa egameni lakhe. Verse 13 yes ababengazalwa igazi nentando yenyama nentando yendoda kodwa bazalwa uThixo. 14 siyabonga dade English reader fundela phakathi verse 11 yes he came unto his own and his own received him not. 12 but as many as received him to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. 13 which were not born not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of men but of God. Amen. Lapha ufethile kule ndawo bathandekayo hayi umuntu oweza okwakhe abakhe abamamkela uthi labantu kuthiwa you must born again bayalila ngitsho ungazi uyale wena uyi-1 akula muntu omkhawulisayo ungangena kwaTM uphuma upopota usithi kuyadura akula ngitsho umuntu ozabakwazi ukuthi uye wangena omunye usiso nje wathi kuyadura asitshela ama-price akula ngitsho umuntu oyi-1 wangena kwaTM uphuma upopota usithi lapha kuyadura and futhi awusozotha uTM ubroken ngeke wena wangena wathola mdura uthengana wena wethu wenza kwabakhe abamamkela kodwa labo abamamkelayo he gave them power to become the children of God. Ukuthi usukwazi ngomntwana kabakuze namandla esabekayo la ukuthi lo umntwana kabani lo namandla esabekayo la so laba bayalayo ukusindiswa besithi bakhawulisa abafundisi kumbe bakhawulisa ubani ungacabanga ukuthi ngale ezulwini bazaswela ukuthi siswele ukuthi ubani ngasasindiswa kule disturbance akula disturbance inqa uzwile wayenza ichoice yakho utshela ukuthi masibona again kule ndaba lapha uverse 13 abangazalwa ligazi anje sesifuna ukukhuluma ngokwenziwa lizulu nxa umuntu esenjani esezalwa ngokuthi asithi thina kunomonikazi ngapha mhlawumbe ngumama mhlawumbe ngubaba mhlawumbe insizwa usenanzelela ukuthi ngumonikazi abesebuya nenhliziyo edabukileyo nomoya oyaphukileyo akujwayeleke ukuthi umuntu onjalo ufike lapha akhale aphume angasindiswanga hayi mina ngaqala nawe mdala nawe baba umuntu onjalo vele kuba obvious ngoba ekuseni kuthiwe lithini ilizwi kuwe hayi umuntu onjalo umuntu kanjani uyakholwa ngenhliziyo yakhe avume ngomlomo wakhe athi kube yini kube yikusindiswa umuntu lo usukela phala ezibonini mina umthakathi mhlawumbe isigebela kube nguguruva angitsho ekhona phala ebhentshini intembe zakhe ziyabe sehle ekhona phala ebhentshini izolo zakhe uyabe zilahla one by one liyezwa yini badala anesiwa usindiswa kujiyana nxa usindiswa kujiyana ngiyakhumbula mina I was a teenager ndawazi ama-teenager sukuma bhuti sukuma uleminyaka emingaki 26 wena so teenager aso teenager lo ama-teenager abaqalisa ku-18 baqalisa ukubani nisishawu 13 nami sengikhwele ngaphezulu
bayadura lezo abantu bona labo bayadura bona labo ungabuza sithi sensindisiwe kumele nimkhamile sibili ejana liyahlupa igazi lakhona liyapila liyaqhwatha umzimba wakho unezinto eziningi thina sathola ngivangeli yiku-ejana leyo between 13 and 21 ngijulile ezomeni ngingumolikazi ngiyimpongo ngithanda abafazi lamankazana ngingafundiswanga ngobaba nomama ngovaleleke bafundisa ingceke ezenjalo ngingahambanga esikolo esifundisa ukugabela nokugaba okunjalo ngoba asikho lapha kusilabhasi kukharikhulamu yeZimbabwe ngakela sizwe isikolo esinjalo ngakela sibona nini ungahambisa umntana wakho ngahlangana nevangeli I remember ngaleyo day ivangeli liyesabisa leyo ngafika endlini inyembezi zawahloka zodwa ngawayithula amapikisi emdulwini engangizilibazisa ngawo ngoba lapha kumathineja une-void enzima phakathi kwenhliziyo usathane once ucapitalize kumele ukuthi ayingene phakathi konaphana angangena anabe uphakathi kwethineja lize liye-university lingalajesu awulibambi futhi lithenga imota abe nefoni engelajesu athenge oqwa afake amagiyazi awubambi but the power of the gospel ngawayithula amapikiti ngahamba ebhimu ngiyakhulula kungawe-5 ngahamba ebhimu ngafika ngalayithi ama-40 ngatshisa khona phana inyembezi sehla so amandla ezulu engenile he gave them power to become the children of God ngithe selisindisiwe ngakhumbula ekhaya uNkulunkulu wangenzela isibalo kanti ubaba uvele ufuna ungithume ekhaya ngisehla ebhasini ngathiza izikhwama ngangena umuzi ngomuzi ngezwa yini ngafika ngatokota ekuhle ngikhaya ngicela ukukhuluma nani ngalezo zikhathi inkolo yethu ayiseselamatraki amaningi abhaliweyo ngendaba zosindiswa fika ekithini komunye umama ngamtshela ngathi uJesu uyasindisa ngaphothi imizi yaba 5 ngedeye ngangifike ngayo ngaphila ngilijaha amankazana akade ngehlula sembabanga kwenza umsebenzi onzima ngibambe igama lethi kabazalwa yinyanga kabazalwa yindoda ikrimu lento ephuma khona lapho asomuntu ukuthi abafundisi babekhala ngendlela engizwe kuseni umuntu osindisiwe nokukhuzwa kuyimkhuthala ukuthi mana mfundi elanule lapho alifanani lami ababengazalwa ligazi nentando yenyama nentando yendoda kodwa bazalwa ngubani uThixo uThixo uyapheka imboza uyazala umuntu namuntu asithi yena kulokho esindisiwe avuselelweni sithi sikhamba eThukwini uzothola umfana kaso uphela igwayi futhi lalela nusu sindiswe njalo nini madoda into leyo yabuyayo nolevelse wayo leyo yavumisa iZimbabwe leyo yavumisa iZimbabwe umkhulu wayevama ukuthi nana asuka lapha evangeli abantu bavuma babebuya benandela abantu bevele sivuselelweni bezohlala emishini bebona iteenager inkazana intombazana ena-16 years ingela boyfriend ingela nkazana bafuze bekuyisilima unjani uphambene mina wonke umntamamsipha lasozithatha ngoba ngangibonakala ngithatha ibhara ngisiya emanzini ngisiyakuya ngenkomo ngisenza zonke seyiphumile imikhuba yonke yobumnyama hlangana lamankazana sebengodadewethu bangenusa abantu babangathiwa innocent uyathatha babuza ukuthi ukuthatha wakhona yikuphi akwazi ukuthi kukhona okunye yini ungayisuko lokho engakuthathayo babeza ukubuza ukuthi yikuphi ukuthatha wakhona khona lokho bagada abantu kitesha bathi bezobona besithi umntana lo waloyo abangalisothetha waloyo wayetheswa izinto yesihambile thina saye ematini ahambile abanye ababhema imbanzi ngayenzile lokuze ngazoba abantwana lami ayisikuthi similapha sigqoka amathayisi ngabantu abamangalisayo umolikazi isigebe nguthukayo othi ngaluzwa livangeli ahamba edila ibhayibhili ahlale endlini aqhume abazali baphumule indaba lezinyazi zishumayela mnabe fisa ukuthi ngabe labo siyabhuluka khona ezinduna zibe khona nokhansila abe khona ngiyayizwa indaba yakhona ophikayo aphika into eklini mani aphika into eklini mani ababengazalwa yintando yenyama yintando yegazi nomuntu evula lapho abafundisi naliyakwazi liyakwazi sithi sensindisiwe kumele kube nompululo
is your name written in the book of life. Laphana ekuthethelweni kwezolo laphana kuyabe kulezulu kuphela. Kuyabe kulani? Kulezulu kuphela. Kusetshenzwa lo msebenzi. Ngiyabona umsebenzi osetshenzwa laphana. Kusetshenzwa ukuphazima kwelihlo emuntwini okholwayo, umuntu losethizolo zakhe. Ihlupho olukhona ukuthi umuntu angabona abantu bebuya lapha phambili. Angazi ukuthi uNkulunkulu angasilamulela njani. I remember one konzo ngayibona eNigeria. There was only one person umfana wawusesibukweni. Yes. When the entire congregation was crying, kwakuyizinyembezi. Umuntu wayesesibukweni eyi-1. Esesindisiwe wongantu wangbe kule party. Uyabona? Lento yokuthi nabantu bathi hu beqeda lapho sebehleka sebetshaya izandla. Ukhona uthandazileyo lapho wathi bazalwane uNkulunkulu makasisize. Amen. This gospel angeke ngathintwa umuntu le. Yawuza umsebenzi wethu walizulu lapho. Is your name written in the book of life? Yiko kwenzakalayo lapha esibukweni. Ayitwa indawo mina. Ngifuna ukuthi ngabe kulento leyo ukuthola na kathi labana abamhlophe labana. Ukuthi okwezwe isampula ngitsho. Ngabe kwamle sigebenga umfana lapha othuthwa yikho yonke nje into ehlupha umzimba, ehlukuluza umzimba. Mhlawumbe ligwayi, mhlawumbe kuyini konke okumhluphayo emzimbeni. Into enhle ngevangeli ayisibuko esihle kakhulu. Konapha sithumana so umuntu ongumonikazi okwazi ukuthi mina izolo zami ngazithethelelwa. Mina angithethelwa uyabehlezi lapha. Uyabehlezi ekwazi ukuthi izolo zami ngazithethelelwa. Abesemangalisa ukuthi uzabuya futhi la. Aphinde ayokudla futhi. Aphinde azohlala. Alandela inkonzo lake labona umuntu oqine njalo yini. Lake labona umuntu ongena inkonzo eyi-1 ezi-2 engumonikazi esigebeka inkonzo ezevangeli. Ayimnangaze umboni. Ngabe ngambona ngicela nimphakamise umboni. Ngicela nimphakamise eyi-1 umboni ukuthi uvela kuliphi. Right. Ngabe usesibukweni lapha kubuya umama. Kubuya umama asambeni kulukhathele. Asambeni. Sithi kubuya unkazana kumbe umama. Sokwenza umsebenzi lo kulezulu unothiko ubaba uthiko indodana uthiko umoya ingcwele. Yiba baba umsebenzi wokuzala wokuthi. Yenza uNkulunkulu ibhodi yasezulwini. Ibhodi yasezulwini bathatha abantu ababa umsebenzi lo. uJesu Kristo sizwile izolo ntambama ngokwenzani? Ngokwesula izolo. Angitsho? Ngokwesula izolo. Ubaba uaccepta umuntu lwana. Umoya oyingcwele abesefakazela umuntu lwana ukuthi jabula mntanami izolo zakho zinjani? Zithethelele. Kuthiwa yiwo lowo moya ohlangene nomoya wethu osifakazela ukuthi singabantwana bakabani? Bakathi. Right, umuntu angezwa njalo uyasukuma aqonda abadikoni. Angazi badikoni yaba libuza into kumalozela ukuthi ngingaza njalo la ngethuza ngihamba chawo ntambama. Ngihamba chawo ntambama. Umuntu wayesukuma yedwa. Adinga abadikoni. Kunento umoya ofakaziwe enhlizweni yakho ezami zithethelele. Senziselo ngokuthi ngizambona. Wayefika ngikhaya into yokuqala ukhangela idoti yonke kaSathane. Yazi idoti yonke kaSathane. Bathi yazi idoti yonke kaSathane. Ngabe sande sikhulu ngase siqalisa amamonize lethu tabona la. Linje idoti yonke kaSathane okumele ngofike endlini ufike fake bhimu uthiswa. Abantu bavone abazali bavume bazalwane. Umzali uvuka ukuthi umntana akusindisiwe. Ayikho ukuthi umzali asithi kodwa ukuthi usanda kusindiswa. Singaphela njalo elisanda kusindiswa. Look at it. Abazali bavuma ukuthi lo mntwana ube nathumeli, ube isikholo, ube nje, ube buya busuku, ube thanda idansi, uthanda lokho nalokho. Kodwa nathi semangele uthe usindisiwe. Nasi change esikhona. Namntwana. Ezayofika lapha lesizwe kone kusele. Kwelile abazali bethukile. Bazali, mina bona abantu lapha esevike khona sevula bakhumuza. Kwenza indaba yakho lapha khona. Ayibona ukuthi after 4 years uzothola umfana kubasobabuyela futhi sowathi noma amakaza nayi2. Kodwa wayewafakaza ukuthi kusindisiwe ngale muntu. Akula mboze njalo enziwa ukuthi abangazalwa intambo yenyama, intambo yegazi. Sesilapha kuverse 10. Kafunda omunye verse 17. Sizwe siyashesha. Verse 17. Amashumi ayisikhombisa babuya bejabula. Bathi, Nkosi
18 wathi kubo ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi. 19 Bhekani ngiyaninika amandla okunyathela izinyoka nofezela niwahlule amabandla onke esitha anikho niwalutho. 20 Kepha ningajabuli ngalokho ukuthi omoya banilalela, jabulani ngokuba amagama enu alotshiwe ezulwini. Siyabonga bazalwane. Namhlanje angifuni ukuyakuthi inkosi mayisize bangibheka abafundi ngomthandazo lebandla lonke. Ngifuna umuntu oyi-1. Omuntu umana wathe sicela i-1 osirious nje abafana nabana abamemezela ikhona. uJob wathi sicela umuntu oyi-1 osirious. Yezwa. Ozonanzelela ukuthi mina igama lami alikho ngalezulu. Yezwa. Elami ngalikhona isebhukwini likaSephu. Yezwa. Nakuregister esikolo. Ngoba kuvama ukuthi liswelakala kuyala lawa amabhuku. Yezwa. Kusebhuku liyabe likhona, sebhuku lewadi yakhe nabantu bakhe igama liyatholakala. Ungaya esikolo baba neregister ukuthi bazi ukuthi abantwana bangaki igama lakho lingaba khona. Nxa ungazalwa ngokuthi alikho ngani. Uyezwa. Noma ngubani noma lesikhundla esinganani alikho ngaphi ngani. So singaba honest silalele umoya wayingcwele. Asocala ukuthi igama ngalikho ngani. Icala ukuthi ukwazi ukuthi igama ngalikho ngani la ugqoka ithayi. Uyezwa. Ugqoka ithayi, ugqoka ibhatshi, ugqoka ithu. Abantu bebona abantwana lakho likhona. Buya. Singaqeda umhlaba likho. Amen. La uzotshela uNkulunkulu. Ubusubonisa igama lakho. Amen. Lawuzi inkulumo ehamba lapha. Ningajabuli ukuthi omoya banilalela. Uthi yiko ubani okuletha uNikodimo. Wajabula ukuthi umfundisi wena Nikodimo. Igama lakho lingekho ngalezulwini. Ngabe lizetho lapha siyakho. Umuntu asonto encane lale. Asambeni lapha ku ukhona yilo ongabona Exodus, asambeni Exodus. Nafu Exodus 32. Akuna mapho ongananzelela ukuthi niligama lami ngalikho encwadini yokuphila. Abuye. Into ehlupha abantu ukuthi nxa unezinto zakho zijileyo ungulentebe. Bathi abantu abalentebe lapha. Bakho abalentebe. Ugqokile phakathi sitha umuntu ukubona kanti kambe thina singazi into enjalo ukuthi into abantu babophelele. Wena uhlube kwazi ukuthi la nami ngingaqhamuki ebantwini. Kulika ngasesiphezini mfundisi. Abafana ababili baphuma enkonzweni. Mina sema ukuthi abantu baphuma inkonzo ihamba kanjani. Bahamba bafika bayi toilet, bafika balahla imbanje, balahla lezi izinto nokuyo izinto ukuthi babuyela. Ngemuva lapha sesizwe ukuthi bathe bona kade vele kungasavuni. Yalizwe bangeke. Akuna umuntu ongaba lento yakhe lapha noma ishiye ngikhaya nani. Ongatikisela singelela ivusela from day number 1. That's why izolo ukuthi ovula inkonzo lapha umuntu wasindiswa la. Ikwaziyo thina. Ikwaziyo ngebangeke. Abafana labana bathi bona behluleka ukuthi bambelela ukuphela kwenkonzo. Belembanje esikwameni lezi izinto zabo. Baphuma bahamba bayi toilet bafika balahla izinto zabo. Baphendwa bazolalela inkonzo. Yiko kwazakalayo khona lapha. Uthixo masihlambile Exodus 32 sizwe lapha ke indaba okwenziwa lizulu nxa umuntu esethethelwe izono zakhe. Kamfundile omnye verse 32. Verse 32. Yet now, if you will forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book which we have written. Verse 32. Yes. Kepha kalokhu uma uthethelela ukona kwabo. Kodwa uma ungabathetheleli, akungikhiphe encwadini yakho oyilobileyo. Amen. Verse 33. uJehova wathi kuMose, "Owanileyo kimi ngiyakumkhipha encwadini yami." 34. Akusuke uhambe nabantu bami uye kuleyo ndawo. Siyabonga. Uthiwa kanjani? Ngiyamenzani? Kutshoni khona lokho. Kuthi ukuthi lapha sizalo. Sazalwa singelantebe,
singanathi intyembu, singalanto enjalo, angitsho. Anto ngabe kuthiwa imisebenzi yenyama isobala iyila, angitsho. Kule list enkulu izinto esihlangane nazo emhlabeni. Igama lakhe kanjani lacitshwa ngayo. Sase siphila sisenza izono. uNkulunkulu onothando, onomusa, ongathandi ukubhubhelwa yedwa. Uyayenza ithuba lokuthi abantu abanjalo babuye bathethelwe izono zabo. Igama labo lenzeni? Ilonke engadini yokuphila ngayo. Ukhona njalo okwazi ukuthi igama lakhe alikho engadini yokuphila abuye phambili. Leyo Mose nguye ngumkhipha encwadini yami yokuphila. Nxa wazalwa lapha emhlabeni wabamba isono, igama lakho kalikho mhlobo wami. Ungazi ukudla omnandi, uhamba ngesitimela samalahle, ngazizwa kusiba ngengoma ezinjalo kudala. Kumbuyenzani, kumbula amadigri angu-9 lezo. Nxa lingekho ngalo igama lakho, akusizi. Akusizi. So okwenziwa lizulu umuntu abazalwa ngokutsha, uyathi usesiguqweni lapha, uzwile futhi. Bona ungavuma izono zakho, bakuthethelele, bakufakazele, sebevula ebhukwini lakho, sebebhala igama lakho. Dayina Dube wakulemvuselelo ngenyanga ethile, mhla kabani namthi 18 nyanga, wavuma izono zakhe. Ungabona bebhala izulu ngale, bebhala ngalo ukuthi zithethelele ubhala encwadini liyana kuthiwa the book of life. Ngemuva kwalokho sokuthunywa ingilosi eziyabe zikwalusa ebusuku nasemini. Lezwa ibezala. Ukukhuluma nje ulingizelo ngokuthi izulu lalo livume. Uthunyani? Ezikwalusa nini? Ebusuku nasemini. Ungabambi isono ziyaripota ngani. Esithi shame awusela mthu lapha. Akula mthu lapha selichithwa. Ungayena ukunanzelela susana lethayi susana uchumayela. Ngale ngalikho. Dizezwa lapha siyapho. Ngale ngalinjani? So ivuselelo kayivusi kuphela izidaba labathubayo labantu abembayo. Iyenza nokuthi umuntu naye ongumadala boy akabe nokuyi2 minutes. Bokuhambe khangele emuva. Lenza lihambe khangele emuva. Njengomuntu olimala. Uyabona baba omadala boy naye akakhumula ingubo yakhe yana 20 years 40 years in the gospel. Akabuye ezokhangela kuphela ukuthi Jehova ngicela ungisize. Akuna nto ebuhlungu njengokuthi sengifile ngemuva njengathi uthi wasiyabhoda lelizwe lonke. Batha singayeka ukuthi kwelilanga noma babe kusuku uNkulunkulu sibhode lelizwe lonke kodwa elami likhona yini igama. Sibhode sinanzelela bazalwa. Sithumana sinanzelela bazalwa. UPaul uthi naThimothi nxa usenza umsebenzi kaNkulunkulu usinanzelele kakhulu wena. Unanzelela umphefumulo wakho. Ukuthi uzalibala ngokubhoda lelizwe lonke kuwe naka lezi izinto nxa usufile lapha kule ndaba khona ngoba ngale kuyafiwa abathandekayo Mose onileyo ngiyamkhipha encwadini yokuphila. Asambele evesini lokuthini ufuna amangaki amavesi? Ufuna amangaki? Umfuna umthumayelo ovele naJele. Asambele evesini lokuthini sambulo. Right, ngakabani lapha kuvesi lami lokugcina esicina ngalo sizahlabela u81. Right, ufuna lilalele kuhle lapha. Lilalele kuhle lapha. Umuntu akazalwa ngokutsha. Bayambhala ukuthi book of life ngayo. Yes. Sifufazi ongasebenzisa amamasha. Ngelanga engizakufa ngalo. Lezwe abadala, lapho kulabadala. Mina manje abadala bathi uqhaza intaba bese yanqululwa ngabantu. Sibe lento eklini kangako ukuthi umuntu omdala athi induku ahambe ebuza ukuthi utwala bunga. Evele into engijeso. Anyakwesaba ba. Nyakwesaba ilalele kuhle. Ngale zubini bale program yomuntu wonke ukuthi uzakufanele. Ngumfazi ngolivesi lokugcina efunga ibala. Liyazuthi bayami. Bale program yomuntu wonke ukuthi uzakufanele ngolesingane. Nxa ngizakufa next week bayakhuluma ukuthi ubani next week uyabuya. Yes. Kumbe kusasa uyabuya nge-timetable yangasezulwini. Ake nikhangele ukuthi ukhona yini ebhukwini lokuphila. Lokuthi uyaphi. Nxa ufuna ukubona hambe endaba enkalazayo lesicelo. Angisho. Nxa ukuthi igama likhona sokuzathunywa ingilosi. Angisho. Awuhambi wedwa. I cannot cross Jordan
alone. Umuntu lo uqakathekile uzalwane ukuthi asondaba yokudlala. Ufuna umuntu okade ngumthakathi. Waba clean from there to wasindisa ngani. Sesifikela ngento engcweleni womfawakhe. Sebekhangele emabhukwini asezulwini. Ukuthi uzibanyana uyabuya next week. Sokulungiswa. UJesu wathi ngiyalungiselelani indawo. Ngiyabuya ngize ngithathe ukuze kube khona nami. Umuntu lo uya ngaphi lo? Wafa uLazaro. Wathunya ingilosi. Zamthatha. Yenziwe amaprogram asezulwini. Kona emhlabeni kunento eziningi ezine-order. Ubona into ezingaba zingedlule zasezulwini. Awubonga ukuthi ungafa ususiyawela useparadise sebedinga ukuthi akungene njani. Ubona into wenza njalo. Awungeni ngitsho lento eyodwa. Awungeni ngitsho lento eyodwa. Right, asibale nini. Ubekwazi ukuthi kule program ukuthi nabanye bekwazi ukuthi kuyalinse bekhangele emabhukwini. Ukwenzela ukuthi nxa uphefumulo wakho uphuma uhlule ku-right place. Niyezwa? Safa lesiceli. Sathela sadlula ezulwini. Hayi wena awulokhu sathe sadlulile. Sasuka lapho sayanga. Straight away. Njenge-bullet. Nxa uphefumulo womuntu uphuma emzimbeni wakhe usehlukana inyama nomoya ne-contract. Inyama sisiya phansi. Umoya subuyela lapho wavela khona. Usiye emabhayileni omlilo emalangabini omlilo emuntwini ongazange azalwe ngokutsha. Awuzizwa izinkonzo eziningi eziwu-100 zehlule ukumtshintsha. Kodwa uPawulu wezwa inkonzo eyi-1 wathi waguquka ke-110. Unkolo sesifike afunde lapho. Revelation 20. Verse 12. Wabesifina khona. Funda mapho ngone manje. Verse 12. Silalele kuhle. Ngabona abafileyo abakhulu nabancane bemi phambi kukaThixo. Izincwadi zaphenywa, nenye incwadi yaphenywa, eyincwadi yokuphila. Abafileyo bahlulwa ngalokhu okulotshiweyo ezincwadini njengemisebenzi wayo. 13. Ulwandle lwanikela abafileyo ababekulo. Ukufa neHadesi kwanikela abafileyo ababekukho. Bahlulelwa bonke njengemisebenzi yabo. 14. Ukufa neHadesi kwaphonswa ecibini lomlilo. Lokhu kuwukufa kwesibili. 15. Ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphonswa ecibini lomlilo. Amen. Valana amabhayibhili khalo ngena. Zwana mhlobo wami, ungabona siyakumala phanda. Usufile. Wanikwa umzimba ongelankani. Niyawazi umzimba ongelankani? Niyawazi umzimba ongelankani? Yiwo lo yakuningawo la. Ubone besithi so. Uyezwa, bedinga igama lakho. Belidinga so. Belidinga so. Bese bevala. Kuthiwa alikho. Libhalwa nini? Nani kumele libhalwe laphana uzalwa lokuthi. Libhalwe ezulwini. Wenza ukuthi nxa usifa uye eparadise. Ubone bevala ibhuku leliyana. Uzwe ukuthi ngaphansi kuthiwani waphoswa ngaphi? Echibini lomlilo. Uzafisa ukuthi ngabe ngawuzalwana. Kambe singathi intshumayelo yokwethusela abantu leyo. Intshumayelo yokuthi nxa umuntu esuka lapha engabhubhuthi puru ethi nini la. Akade ngaphana abesebuza ukuthi sasitshona bunga. Ngabe uhlaliseze esitulweni. Ubatshela abantu ngekho le program. Uthi owathesa akafuna ukukhonza. Nxa sengifuna ngizabona zazalwa ngokuthi. Abantu abanjani? Nxa akathesa akafuna ukuzalwa ngokuthi. Omunye wathi kuzothiwa ukuthi njani sindiseka. Babebuza phela abadala basendulo. Kusuzela ukuthi hayi sindiseka. Manje into njazi kwazi kuyilo la. Bazalwane nanka amazwi avele eBhayibhelini elingcwele. Akhuluma ukuthi umuntu angathethelela izolo. Igama lakhe liyalotshwa ngapha encwadini yokuphila. Angafa ngalezwini bakhangela ukuthi igama lakhe lokho likhona lichithwa ngayini. Abesefakwa eparadise elindele ijudgment. Sasicela ngomthandazo ngomswa inkosi ukuthi ngakhona obeshuka ukuthi igama lami ngalikho ngalo. Ngabuye phambili. Azothandaza asumeni 81. Abuye phambili. Oyi-1 asifuni isibhubhubhu. Asifuni isibhubhubhu abantu abakubukela abantu abakwazi ukuthi badinga. Ungabukela lapho ukwazi ukuthi ngizodinga ubungcwele kumbe ngizodinga igama lami.
Ungapha ukubuya lapha kuphela uzoba ngumsindo kuphela esiguqweni. Ungananto oyijongileyo noyifunayo. Naye ntanga bakho lokufa ufuna uzalwa next week. Ungabi nathi uyabuya next week uzwile. 91. 91. Oh